zaista ko je taj ko odlučuje da možemo u turizmu, u nekoj našoj destinaciji, da koristimo prefikse eko i etno. Da li vi imate utisak da se ovi prefiksi, dakle eko i etno, olako koriste i da ponekad imamo situaciju da dođemo u neku destinaciju i da vidimo da su oni eko i etno destinacija, a onda samo izvlačimo te neke greške i pogreške na osnovu kojih vidimo da oni baš i nisu u tome toliko posvećeni. Šta hoću da kažem? Ja smatram da treba da postoji neko ko će sertifikovati, to je ono na engleskom što zovemo eco-labeling, ko će zapravo odlučiti da li mi možemo biti ta destinacija. Ja sam u prethodnih 10 godina imao jedno sjajno iskustvo saradnje sa indirektno, sa Europark federacijom, za koju znamo da okuplja nacionalne parkove i zaštićena područja Evrope. Jedan njihov program se zove European Charter for Sustainable Tourism, odnosno Evropska povelja za održivi turizam, gde oni u stvari destinacijama koje to žele, pre svega nacionalnim parkovima, zaštićenim područjima, rezervatima, dodeljuju status destinacije održivog turizma, ali ove pre toga moraju da ispune neke određene kriterijume i standarde. Ti kriterijumi se odnose na to da svaka destinacija, svako zaštićeno područje u narednih 5 godina mora da ima strategiju održivog razvoja turizma i akcioni plan. Ali i tu nije gotovo, nego posle toga, posle tih 5 godina, dolazi vam evaluator gde bukvalno zajednički gledate šta ste vi iz tog akcionog plana implementirali u vašoj destinaciji. Dakle, ne možete ništa da izbegnete. I to je bio jedan projekat pre 10 godina u kome su Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina dobile svoja prva zaštićena područja koja su sertifikovana Europark federacijom i ovim njihovim programom. Tada je u Srbiji, odnosno u Vojvodini, rezervat Gornje Podunavlje, koji se graniči sa Hrvatskom i sa Mađarskom, dobio taj status i mi smo u prethodnih 10 godina intenzivno radili na tom programu. Druga stvar, samo kratko da kažem, šta je tu još najvažnije za unapređenje? Interpretacija i interpretacija. U ekocentrima, na ekološko-edukativnim, na poučnim stazama moramo imati jasan program interpretacije. Ja često studentima spominjem Freemana Tildena, koji je 50. godina, pazite, to je koliko je decenija prošlo od tada, napisao jednu odličnu knjigu koja upravo govori o interpretaciji prirodnog i kulturnog nasleđa i on je između ostalog rekao da je interpretacija i umetnost. Mi sada u tu umetnost možemo da ubacimo i IT i digitalne tehnologije i posebno mi je drago, ja bih zapravo na putu razvoja ekoturizma, upravljače nacionalnih parkova, rezervata i tako dalje, vodio po Evropi, po švajcarskim, austrijskim nacionalnim parkovima da vide najbolje primere interpretacije, da vidite kako to izgleda u njihovim centrima. Dakle, ovo što je Freeman Tilden rekao, da je interpretacija umetnost u jednom od najstarijih nacionalnih parkova u Evropi koji sam prošle godine video, to je Švajcarski nacionalni park, zaista u njihovom centru za interpretaciju, interpretacija je umetnost, znači gde kombinuje druge različite umetnosti, fotografiju, svetlo, zvuk i tako dalje, da bi nam pravi način dočarali sve ono što zapravo njihovo zaštićeno područje jeste. Znači, to je nešto što moramo shvatiti. Dakle, sertifikacija i interpretacija prirodnih i kulturnih vrednosti u nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim područjima. Hvala.